mi regiodo, ne mi attende cucunolo. Ficole o, ma we, ficole ma, mbe, ficole ma. Ficole o, e we, ficole ma we, ficole ma. Adoua me vana, fianfito pata, trozu pastolo. Adoua me vana, aggedato pata, trozu boconolo. Oh mau, ficole nu baramana yo le cho yo jo bon pomma. Pola bonu kakani gakeme. Ficole ma we, ficole ma, mbe, ficole ma. Ficole ma, ah, ficole ma, ouais, ficole ma. Hier qu'attend la vigie, et la vigie. Fou pepe, va glolo, oh, et glolo. Ma we, ezambalejado. Aja bagba asikaligbe do afikolea le mia tempolo. Mi jagole gio mi antominya, oh ma we mi antominya. Eyenti mi regiodo, ne mi attende cucunolo. Ficole o, ma we, ficole ma, mbe, ficole ma. Ficole o, e we, ficole ma we, ficole ma. Adoua me vana, fianfito pata, trozu pastolo. Adoua me vana, aggedato pata, trozu boconolo. Oh mau, ficole nu baramana yo le cho yo jo bon pomma. Pola bonu kakani gakeme. Ficole ma we, ficole ma, mbe,
Ficolema. Ficolema. Ah, Ficolema. Ewe, Ficolema. Hier qu'attend la vigie, et la vigie. Yo, mi hapo nukola madapo nami. Opo ngati bi pandiona wa goma jafenya agbato hale to ke baschu mo kwa adana no ma acho taflache gana donami ba agbapo na chima bare kukira kabarota aroya lugo dibia wo do aka nchila bojo na ma mi hapo mo ko nchila bojo gba tami jagba troshi to kaka kami hapo gba de mi agota mi rekukura ma tami chokami wana jakoba pata mile Facebook le TV mile YouTube ji ha le TV ji mile satellite ji le multi TV ji miawenye ba nyiba TV toni magbonya mi upload me mia bogato mi ap nyak bia de kemi acho zozo ya ministre ka barabo mi chofuma mi agremi apa nya jojo balon me jojo me anya ble honorable Rafa wala sidogbe emi agbono honorable wezo yo tani amake emauta mifo yo akpa me de nya motivational message le skin ajina ekpo egba nya miapo atumia rokio ako azon tire kwenye mi megana amo kwanu ona amoko nko lebelebele amanchi zozo nya dewowo dri apasa pala gede nanabe miapo nchifafa alo miapo toma fafa miapo peace eko ye nchifafa kele miama mama ko nya po milere na toto mi ta popole tibia jibe meja taima alo pe ora ko jatano enoima ya popole kese ko jatano bale ke mi nyaene miano aru pom jatano na klabure kese kesa blajin rokoroshi eglapo emunyala ike ko no tata dari ko matemi but do not let the behavior of others destroy your inner peace. Train your mind to be calm in every situation. Honorable, let me get up what your mind. Enya betode. Be yadoya nane ajo patako mia chiji. Kaka wonto matoma vole dokuyo me. Ake nunyala ganya le nkodoji na mibe le nuo na wakatama. Mia hoji body. Beleu hela be jibodi ya obe ebuna ebosiabo. Jibodi safi ebuna bosiabo. Ta enya ngusendo amenya ike olebe miako miadeke olenkeke ame bele ide ngo magana maroko nuonare na toto susunao ana na jijojojo na chief na chima fo lo dokiomo jata le ma ho ke me bipo akesa blaji ko do se la poma abena ne kamele jomo ejona share ile mi apa ko mo sort of po do po ejona le dunya hanya ma politics beto showdown enwo jona mo na kare mi apa gbenchi he yo no mi now keketo bo mi kata ngbo na iga mare ke ma garo boji to na mare Anthony le pove ne take decisions though in the rush situation akpobe decision e medena to ta yakene boji dibele o ya edanu po hafi there for the day emena me da pena musendo amenya le mudi wonaji yo nya gale nya panya jojo gba no pa gba to ma jojo nya pon kawe le daily guide ndia daily guide
ye gome ye nyagbale kemi choka ko jegon. Local government minister calls for swift climate conflict risks action. Local government minister calls for swift climate conflict risks action. Tamako miape climate minister le afuma ebe jiro nada for paktanto abe fifia ya omogle joho holi nshami ke wo memle ko miape to gbo ple miape gologio bleme ikena ba chimika chikpom dai ngokata jimia wo jiro na trafo ko nyala ba achiro kamile fugbavo karamse le fishafi anabo mi chikpom joho la fishafi. AG Ghana reacts to Mahama degree withdrawal. AG Ghana reacts to Mahama degree withdrawal. Ta mi ko du kokola John Dramani Mama ole balag nyala gan bubu mo pa wo gan playa ma do ko kuku ayo ide Korea ncho bubu yo dem ko no tata ma chima ma ka obo AG na ton jan lo maka ta opo ncho Mahama pe susi kata o be degree arubu the demana gama hamale Lincoln University America Parliament passes value for money office bill that say yarega to ga dashi say yarega hello tell ta dashi say yarega fifia gashaga kedem jiru do ko sharela yo ko wo yo zaga yo putani ipanya alafma NPP nabbed N77 nabbed in Tamale Savile good drug crackdown Tamale Savile gunto I'm a blind Ravondro, Galo, the Fumade, Bofondi Pass Chachanya or Tapo. Heath Gold Fields target $135 million investment. Heath Gold Fields targets $135 million investment as new mining fleet arrives. Wow, you can say now, okay, me do ya me galam say kaka. Tumak bakoshin kukunya rukleto malfma honorable posto mo kata deka puncho le kanche yo Tony ma ako eike nenye AG pe enu de ike Lincoln University wo bewa apo abota na His Excellency John Dramani Mahama hafi edodo ogavatro ke onye emerging story ya New York SM11 here ele edefia be to bobe pedo GM dogo bi o ha ele edefia be Ghana pe afọ ike utwani the LGBTQ+ pe enu wona onwa ele jetia be for the dema eke bile hele be wa atwasela one du couple la ne wa da site hele jeje abe for the dema a prompt decision be no magana abota popoma His Excellency John Dramani Mahama kake ma agbelebe enyi abamedeka abota popoma pele abota pema popoma Nyana neke hegbelenule His Excellency John Dramani Mahama wa ba medical me ko se begbelenule mi Ghana tawo chemu enenye be mia o mia pe dekon ameike minye mia dibe hehia me pepe nenya ameike to minye like mino agbeye ta hewa de abota popo dai no ko abota popo ko ifa ne mia pe amenyenye ike minye Ghana tawa ne no anyina mi Eyata abota pe fufo eike wote flideme enyi abame me pobe nyenya kwa nyavano anyi anoge igbele dombe mia ajuru emu kwa abota na Excellency o me kwa abota ne o mi kpoto ganye Ghana to anye no jame be mia o mia kpoto ade mia do ko fia hehe megodo pe New York Kenya mia Ghana to pe values wa mi hode ma ko asinami ta mi dibenu no nenema asimega kamu yo mama na Kenya mo doctorate to bo nyata nyam na fia ta bo you want honorary doctorate in journalism equerare be wala ka fumalo uwa mare dara gota mane ba ko igere gota tu ma ba de bicha ba ko dare dua o le ji wo kunya mo wo la ma
de yata yokpon pepo de yeshi aka yevu pe de yesho yevu supare pe de yesho ma pe de yesho Mahama is Mahama. Yo, Daily Post. Mahama champions UN votes to recognize slavery as gravest crime against humanity. TDC Ghana Limited trains first cohort of national service personnel in military discipline. Wow. TDC Ghana Limited trains first cohort of national service personnel in military discipline. Wow. TDC Ghana, Jiru document kona Oxygen City Community 27. Owa America gbara doga fuma abe America dogo suku koko yoko wa wana do abafere ka fama here. Onye akpeda do na rose boso do ra o na ko o na khaba soldier we na fio to over dog ala Nigeria on a youth service youth national service or not a youth service wala I would do recruit when e ma pom le tibia jele balota de yo for the when agboma o train o do na wu abe recruit when o wo aba soldier we ne no wo afi da na shonjo na to Jiru domata ko na discipline na ma ko last year mare donya mada be no ho na aka ko da schedule ka TDC ba yo ko me ko na service ko yo no right no ko so jo bo bi o ho ji Mahama champions UN votes to recognize. Okay, we have done that already. Galamsey remains the enemy of the state and we won't relent, Namos boss assures in quarterly report of 87.7 success rate. Okay, Namos Jiru do agbabito shikaku kuji pre shikaku kumano senko nyaji gbogbo ne anyalofa de kaiba yobo blani voni yokota no ta kokoko yokode Galamsey ku anya Ghana to copper football we act swiftly in climate and conflict risk. Local government minister to West African leaders. Okay, me po local government minister pomne ejepwe baji minister alo no la ebono kika mo ko jo ko le ya mo ko nya nya be ya for mi do chilo. All right, honorable ni ole mi agbofia ni Mahama pro America o iponya hajeje mafia Mahama ko ta na susu kata o America ro obo ko de mazon amapanda ko de mazon le kika mo to ko de ko habo mo be slavery ya nyo don ganto ka ka ko ara amebonji. Yeah, Tony. Ma aglobe choi baya mino anide enyayo. Mi fonu gede. Megbele habe mi Africa to kata mia apopo Adam ebena His Excellency John Dramani Mahama. Benya ika ofodete. Megbele dongo alomi gbele habe yoyoike His Excellency John Dramani Mahama wa mo we dongo vai kake ke mi mekpo ta ne ota mi ma gbolobe amedo jegome mi mekpo go lepe ni ota ne mi akwe apombe de tepede ejebe mi anojivu abale ikeko mi segana fedo kwisi nono be amo jegome kaka hafi mi apre first president Kenya Dr. Kwame Nkrumah be mi aho do kwisi nono egbe la bele ikenu no yi menyo epe podo won ke komi poto boba mo zo azole mi me pogo le peni o ha ekwedo do kweji be ya da fo me ma pa fo pa mi ya avli Africa me bo vinyenyeta ke le chope enyanglodima doko wo moyanambe egbea MPP tope nyano de hawo omelefi ovevito enye honorable Richard Agbesoke americano boliko me play mecho ke le pesa mission ma eglobe chodu ile ke mele nu ike His Excellency John Dramani Mahama ba wo me okebo enyan pa ebon ovadu kake hafi enmuneke egbea mikpo nu ike docho epe nu po mame
be hihia me popoa o hwedeme be Clovis chacha kple wona bubuwa onye enu ikenye honodonu ganto kekeake ke jode amebo nyigbaji Africa towodi elabe mena kode ngede obe enu wona dewa already osiniape amenyenye kakakobado awon tafrache awon ope level ike amowato akpo ameboko wa ayo awon penkode le enu wona bubu akpo kwa misebe wono amama de amewo fi okenye ragala pena amewo putia enyenu ike ko amo kota eva jabe ameibo ya menye mau pasinu dawo minye eyasi ko de kemele nyamu eta ike oda ko misebe duko alafa de kabla tonvo eton oso wa o edeme duko wa me eton chea oda ko misebe wa onye Israel America play Argentina de kato heme wonu kwana mwepetenye Argentina elabe hemele chichi abohonya dojijo namta evone po South America tawa ofona abo ike jani heme nonkule de Argentina be abo ha me alo abo ha mu kakabado egbe nyemekpo ameibo me agbanle ni bo won to de ke epo pe national team pop ta negbe Argentina heme da akohe wedemebe Clovis chacha pe ukole wona bubu yoke bodo wonye gbodi di Africa meibo nyenyewa me wono kunamu du kode wa for reasons best known to wa won to abebla ton for reverse obe wa ya obebe yo ma dako na me ma odo dako kra hold dako against that still hehe megodo ahwede mebre wona mawa nye hondonu epo ne mawpe asile jiwede that ora epe muti kokwe ano yi plole tepe de sia de kewo ya mega Paul John Dramani Mahama His Excellency wona yike wo vawole UN takwepe game novinye ikeno polihome plemecho eglobe Amerikenye AU representative epenu poko amede His Excellency John Dramani Mahama jo ikafia be enuike oba kwa me represent Africa pe interest kake le wona opete pe no wa egbe mi ho no chocho be hehe amagodo oda sileji be wona ya enye ehono no keke yake ta mapu abotana ameyokete heputa fight ameyoke no megbe na Biblia be egbea odomuti ma keke amepoko edemebe anya kono donu ganto keke ake ikene jole amebo Africa nyigbaja mipo abota na ameyoke na wodoma His Excellency John Dramani Mahama mau ne tuchine ne leda data be wa kpoto aga wodonyu na denyigba Africa le Ghana yo akpa mi afa npola mi le bengba TV fendi ona ji mi akpo le multi TV mi kala satellite ji mi kata mi akpa akpa o le amona mi ko mi kata mi okpom ke Facebook ha enye fi ke mi le mi kala YouTube bengba TV ke kala TikTok mi okata do mi la nyayo kini na don pio mi do mi chono wule ga kanal TikTok ji na so he o won ko no fan play da enye ko se ma yira bengba TV ji le Facebook like share comment na mshami ko na partager na envoyer mi apa programo alabamo na kote sibe miawe kale charge ko pata du reji to nyako Tony Magbonyo konye Tony Magbonyo ha le Facebook na Facebook na ko Tony kwa Antoine Tony Magbonyo ko check out film na no bala ro number alo kapoje sharo le mi TV oje kenyata azan ako check out film +23324267077 3 plus 2332242670777. Eh, ma taille reference ma 23326670773. Bien vu le keke pleto à mon TV de la same. Amuka samia kwa le voga
message over la modona audio da ko kataro fa no vivikwe. All right, mia azorango agakpo nya jogbana adora legiaro gale pepa adoma menyo kata mia tawale gba me ogaka mia gazorango we. Okay, Assemblies of God where church people no la home the dispatch about Lincoln's degree snub rather honest Mahama Assemblies of God Church. The dispatch. Lincoln's degree snub rather honest Mahama Assemblies of God Church. Makbo Steve Wingham, Reverend Steve Wingham, General Superintendent. Mekanya no la kane Assembly de Dieu, Assemblies of God, le Ghana, Fiakata Gogo, from no Amalefman, Bom, or le clerical, you tag Bellopo, ye John Dramani Mahama, Ghana, Coppola, Magbomola, your double du Coppolanchi, Banyan Capola, you got the flavor of Roma, who Buddha or Nama, because Jibo, Ijilas Fuko Bono, Mahama Yombe, doctor, Kaja Baragalagan Mogata, the frame Harukunyo, Alaba Mabuma, Debubu Mahama. Assemblies of God, Ronolaga Bunyama Steve Wingham. The greater Accra is becoming an NDC stronghold, residing Ketia. Jam mosquito, just residing Ketia, Benolaga, NDC, you know, Tatamala Bala for there, the Shipajima. Oh, Blomberg game, Tawakatabu to NDC where Untumanya Fiala Mukatale Kenko NDC from a 1 year of IGP Tete Yohono how intelligence-led policing is changing the fight against crime. But Tete Yohono Ikanye Monola Dane Miapwe Povito Potopa Blero who don't feel your Kasamo if you have one Visia. Umakuku don't feel Umakuku Yoka. A modern yo trophy nam yo fia sam yo la cho chefio bra to blast for me ye tai yo kala chachi ye fa to pa ta po mal wala ba makuku modern don't feel yo cho fio diame hola nya mawele nya bo on abo cho kana na kuma na Tony ma awe ko play Assemblies of God ne mia abejesia enye Soli hai kama miape dukoplo la His Excellency John Dramani Mahama subonale negede social media o epe maunya fafia le soli meple ele hamie meple ele ike o tiana kakle hamie menyi etame wonu kube hamia pe enuno laga edenu enyayama nemi agbola His Excellency John Dramani Mahama enyame ikene Kristo jise ikenye Kristo jihosela ta one of nyape Christian values wa me edemo na mibe tafache amene wa bade amalo aglobe eya jujurule imene muchu na bade muchu nyonu na bade nyonu ta mewonu kube o ebenuno laga ya edenu abota ofo ye perfecte de memeo ke bon elekpo to Christian value ma pe mojibe eike onyebe na za ike bomilebe LGBTQ be do to ike le to me mi achitre de ehohodeme le mi agana to do meta o ma ko abota na His Excellency John Dramani Mahama wa ke efiabe ele Kristo to nyinya pe no me ma defia eyata nuno lagan denu enyame enye kwa me ko edeme be ne wa nyebe wa kwa botana dukopolola de nane ikemia wo mebule Ghana be enye nwunyo afenu me ikeme hia be mia awo ne eyata o makwa botane akonko gan o akodare ji ke mi makpo nko pe video ne otefle den ko na ala bota ko mame edem ya jo aga adefia be enyame ikele pe Jose ike ji alo ike me ole ele Jose me dasi me ko dasi le enya gbogbolo me ko ke bon le efenu wona ma ele edefia Tony
Akpan Honorable. Miazorango, Akpo the Enquirer. The Enquirer. Alo Enquirer. The National Enquirer. I just say Enquirer. That in the Sukula make a few make a few English here to Shokanala. All right, Charles lost and promises broken, anger over Bogosu, Christian mind takeover, group demands investigation. All right, a Tobakoshi Kufa de Bogosu, Fisia and Bubuk. Dog you got a laugh, Malpa dog, Badudu Koduno, Movamo, Elaba dog, ye, Raple, dog, I may you rap a dog. Obama who left my miapum. Baba says, Vata, Boba, Dolo, Udoji, Uboyo, Kupia, Yabiko, Bovito, Fulamo, Imalabanota there. No tomato shortage expected, Eric. Opoku assures it should be Opoku Maya Opoku. You will mistake the front page. Your editor is sleeping. No tomato shortage expected, Eric Opok assures. Enquirer. Miape du domaga ke kona pele nyaoji, opon chona nya ju kakala gboglombe. Amabomola we okira basu to gbobe yoga. Tomato jagana mi gano. Ta tomato bona fofogele gana, tomato da shi je mota mabi fie. Majo joge ba wo joge cho. MIIF records 5.43 billion mineral royalties. CEO engages editors. May Eric Opoku Yanko. Alo honorable. Nkonya Eric Opoku de alo. Okay. MIIF records 5.43 billion mineral royalties. CEO engages editors. GIS rise to National Enquirer clarifies alleged exchange rate discrepancy. GIS rise to the National Enquirer clarifies alleged exchange rate discrepancies. Does turn around how Mahama era fiscal discipline is repositioning Ghana's refinery. Agboja 23 road projects worth 14.88 billion and the big push were inherited, dismisses sole sourcing claims. Tourism Minister condemns alleged assault on Ibrahim Mahama, calls for justice. Glamso remains enemy of the state. NIMOS records 87.7% operational success rate. That's why Abuja, Ikanye Adaputo, where so Takbahamanola, Ganye. Jiru dapat kita kena bodoh tu punya, mau perlu bodoh tu punya, belum ber. Emang ada boleh belak bodoh. Orang mau yuk jiru koko jatuh tu, cak pun jafi yuk jatuh tu. Amat bermula ega 14.88 billion cedis. Ayim the moment cio kena sosa sama lemu alabe. Orang mau koko kontrak koko dah majiho. Afia yo baba ta do ko yo pede iswe contract anya to to alo ntepo ita ra shinji mene do ya wundo dai ka jiru gugumbe do ma on chi enya 14.88 billion Ghana cedis anya fia ba yo chojo do dashi ne yo to yo pa mo ko be mano mio ashipupu mano mio so sourcing do da medication ashipupu mano mi me yo wo kaka oje to bo ko jiru ko afi yo ba ko nya pare kuma ke Ibrahim Mahama ko am da kajar ma ko ma ocho bandoji ho blaster cho blem ne gbanwo chi ngbadoma o si ngbadoma ne ocho ngoble e mara fuma Ibrahim Mahama ke jiru dama ke pona mojaka chadi dj nyonwa ko goma shi abla goma shi he Jifa Gomashi, Abla Jifa Gomashi, Ejibe Okbo, Ame, Ya Pola Ibrahim Mama Polo Lolo, our two Reka Jawa Cheno farm. Alright, Honorable, sure that. Yo, Makono, so Honorable Japania for the time. Ekbo Ebe,
etere jinye be mi anovi o mele poli ho ela be zigedea mi fa ko ni be ne jidu do ke tro asia ele be ngo ido no akoto ai ka ke ni ke bi pole pe ni yo ke do ngo na NDC pe jidu do me ya enye be le pe ni o pe te ma odo asi do pe te koleji enya ike ko bolo na ni nye be auditing mi di be mi aka no me wadu be ko mi me po enu me ko de to de ke mi ato de ojuta edomawa gede ochiani ele ike wono ka ke ni ke blo ono bo abojale na mi nye be eike NDC jidudu o nya be edupopola ji pe azonle onyeta mo de ka avevo eton eyo ke ode asiwo mele NPP led administration ike ba yime eyi yo po be ame ono dowo de ele ike ohia be wa wodo jia enu make yo gbogbo yo contractor ma obe no ava ne wa ba ayile edoji be wa awonu be enyi pele wo pele nya penu pola opete pe ega ike ni kode jidudu opasima ma va wo vlo Tony enya ya nyanyanwi la be mi fa ko ni fafa gede ma be zigede ne jidudu nya trokwa jidudu yeye ike ba adibe ha ya je na ne go me be wa yo ipe nkore kake miga boy menye eya nyeze ma to mi lesele NDC dunya blo ha pe no na omo mi po eyi kene jole the late Johnny Van Sata Mills where you me be le kofo pe excellency je kofo pe jidudu me eyi ke wode jode to me hafi NDC vaduji heva wodonwa ekpolo the former president je kofo over vo edowo manu mi koko de ngogo ta eleke onoba abuja hede blole ni anovi article ni ta o pe glido dome wawo ko ile glido eto bobo mega sobo ha enya de si ade kwa odibe wa dole na wasa yo penko o pe glido doma eya ewebe onoba abuja babale mede ma dibe no ike onoba abuja awo ko pede nya ya wonye be ne to asi emo deka ya ojinami ta be efi yoke ole do wala ameseme atonyi avakpe anyabenya tefe enya ike onoba goja for the tear enye enya tefe gake o se den dana ma kwa botana onoba goja ble NDC government ikeleziji be wome dasibe edoma ona wachi akpojiko ne mi ape ajoga yo ke mi pe fun mi kukutri ede o ko a lo ba doga ma o yike mi le keke alo mi bona hege be ega ma o mi apo value for ega ma o no yike tutututa mi ko ega ma o de do me wa de vina du meto ne mododo no a ele pepere mi ongele mogede mi ape mozo nyawo akpere mi apa sicha nyawo akpere mi ape agblede nyawo miakwa la mesenya agbe papa de sia de ike he emo pe zazanya kakwa akpede miango le go maume ta thumbs up na ono agoja be edova ba de nyaya ome nu ike ko me bledongo nyebe ma bia chwesi be na wa alo wa da sele emo yoke henye emo bla bevo eton yoke won fono chia na wa ada sele onule eyi po me na mi anya fi yo ke ole bele emo yo ke onye be ne amede dibe yava akunu me afara be nya tefe onya wa no bobo ede ni ta toni ona wa moja eya le doji eya le enufiami be ni akpo anya be nya tefe nu ike NDC dunya blo high keleziji he blo be resetting Ghana agenda eleji oleji na ne ke metrole emo yo miapre nukwala vaimbati biondi wana nya jimi le Tony Magba miaplo ke plus 23242670773 nya kapojesio ji miatem azon achikaplen da miapre message so no ba akpogba bona bitwidem oganya chae le nyao nya tepo ma le nya jojo kakama kukele share budara share pocho share kajanya cha kanyana mbubu wona ko nyawo memiele
ya po dunya majuju fa paji ya e kwenye ya ni janye bo MPP to o mo le mi ato mo gba da mi cho ajude apagbanto me mi cho nya jojo gba la o fo agbanto mo jun ke le majijimo mi cho trogere tanya yo ikenye un fien un makuku un so son we paji na ko ga sheke da mio da mo pe mio to mio mchocho no no bonya vam alebe mio kata khlege na majijo ke bana de karga le fama Kenya Business and Financial Times ya bana gandra nyonye Kenya bana de ko jibe myakbora afi mia ahodo mchuchuma Business and Financial Times mikpo Business and Financial Times la yakbo mkawe leji donc je vais pas TV la woto nye poli alo ho Technical University la Jimfuga Hostel dala ho mia ko sama garage Jimfuga Hostel alo be yakbere mo le ajodo nyao wo pa bubludodo pa gba pada de wo pa asichanya ne be iponkona di akbedu akataru ne mi yo nko jire kako o ko kakare hikakata balaki mi pon le mi owo na onje na musa mi akola gogo o en bati bi nya do TV da kare kale charge la mugan to kakata makata global Business and Financial Times closing gender financial gap could add 316 billion to Africa's GDP. Closing gender financial gap could add 316 billion to Africa's GDP. Bagomberi, l'Africa kaka glodo. Nemi atem ane mon pokpo soswe nyongo. Abaleke minana unchu haine. Ba ho de suku, ho chashi, ho de ukwe nunana atoe. L'Africa kaka glodo. Ega 316 billion US dollars bebe. Ye what them achok bere Africa kata fwe gayi ke do kushi mo do kushi si chalao pakle jidi do okpona to fa gbagba jeje kata me fwe shafe me ta enyaba mereke kai khemolo na ba dola kai pom na ba si chala fiasa de share dopo de share guy pomole. We are talking about revenue, GDP, gross domestic product, allo gross domestic revenue, allo kwa national income, me shama pe income ye guy ke bana fina sana ta fetue nye chichao no fiala kwa guy o bona asichala ke da peja motoa ne de yo zaza along gbogbo ra guy ke poto e guy kata gbogbo ke poto ke nye ba shi guy me revenue actually revenue not for our expenses is revenue in general guy ka ko nya pona ko nyonya amato ya do ke untetelo nchi ala gbogbo aka mi ji nyonwoji la Africa ala asichaka ku guy ke nya paro pa asigba ma mon poko ke na do suku ale ke na mon poko gere tunya ke makreto o mi tutu nyongo kata to le fio ke histoire oni noro ala po makole ala jide kada nyongo mato nyama ndora ma ke bom nyate pale makloma apo makole le dioji po da ne mi atana mon poko nyongo ke gagbogo 316 billion en bay ye gugum na Africa kaka kudu ke Ghana Harlem Hussein. All right, makbo du kopo la fma obe Mahama commends Nobi agriculture. Mahama commends Nobi agriculture. Mahama ma afio ile wo data ma old news ma Nobi agriculture nyen tepo wo do pare ke le de nyama. Alright, focus on real estate growth aspects.
Dunchi nyala roga kongbe fisia jemia alen kure ahotutu ahowo kple ahotutu de amonyi tonchi alabe akpama nyete pade kenya tako gala gogo. Okay, focus on real sector growth aspect. Focus on real sector growth aspect. Real sector growth aspects. Focus on real estate growth. Yeah, extractive industry, productive industry, manufacturing. That's real sector. Focus on real estate growth. Okay. Health Goldfields, Heath Goldfields to inject $135 million to first year operation. Heath Goldfields. Heath Goldfields. Kularo, Tuman Hoshi Kularo, Ogachoga, $135 million. Show the extractive industry. All right, DOJ tightens cybersecurity framework. Jiru Bank of Ghana. Befia your black bar, Moroccan phone, Jishafio, Ibapasha Babaja, no. Azamo konkono gafim funjina mo yo allo. Alright, yeah, Tony. Mapo to Bank of Ghana cyber security fenya ike ogolo. Dongwa mi amegede o mi me ngonabe mi ado ajo pele Bank of Ghana ne odo mi afega pe jajirado pele enu wona ekponyama gbona paper man that no TV aji business and financial times ponyama real sector where nyadeti mano makbo real sector no poncho real sector nja ba real estate and we are cho cyber security e mayor njireka ekpo le economy the sharema we have financial sector and real sector. Real estate is part of real sector. It is real. About financial, the real estate are a hot tutu. Elanye, sukuho, offices so. They get alone. They loma. They bukao. Kapal tu ho blaga. Onye amunye kung ugo. Onye you alle you go to corner yenye. Ne Lagos ji. Ho son. Baganala. Alabama go to subawa nyimba. Bare kana imbako. Atucheva ya holo. Any real estate. But Makata Bogudwa is part of the real sector. Real sector is the actual productive part of the economy. If you have a fee, many ga baba. Gashi chacha susu jojo gajaja bank financial sector mamele real sector nye fi amek agbelegeje yo chu na real atakpo mo le tangible real atakpo atali ta nku chocho yo ba jere ara chuga choya ko that bank ko mo number re fun jibe your account has been credited with numbers. That sector is not real. Like agri is real. Roads is real. Construction is real. Kaka services industry kaka fun nyo obentie gapo ameke dagbele bayashi jonku chugara da bank you rather da o de elemeni o chobe da funji o de elemeni o house gato kaka the financial sector fintech sector is making its money based on the real sector. Focus on the real sector for growth. That make phone to cyber security in here. Make a talk about the real sector, because to take for our economy. As me who don't you? Yeah. I love Tony. My vice experience na le bank of a commercial bank. Ike be a Dr. General Bank of Ghana. Muteno noa. Enabe the other banks which are muteno. Elabe maybe ma withdraw a commercial bank. Heme slot in your Visa card. Ejebe a deal
enkume ne vide ta nyemetonto medemo na mbema won abenya ike gloda obelea uyom chowege zirikabe amede le card zanga ke process me ko nyin toya ya me globe ya fi ofia ma fodope in less than 10 seconds ta ejebe Bank of Ghana abenya ike globe yole asitro be nkubu wipe mo down fe efififi okay yejile miape banking sector yole robust system le o no kebewa achienwa emebe ya konam madibe ma ko abota na we no we ne ma akpede banks yokele do wala o tembe kakade jiblibo ado miamede o la be cyber crime anyina na ike valley imagine de dona pe ani mano le mi ape so hedeu o mele didibe yiwa wodo sesan ike akukutre atu afifi o hafi akponota o va trode e modam mubewa akono ajoda me ta Bank of Ghana pe nya ike ode bola enyinyanu ike adejipona amegbeto ko mi abe mi atam ado ajo pele alo mia mangolo be mia do ajo pele mia pe banks UK hele Ghana hele do wona mia wawe bona edo no poto no yidoji yo apo gashike ha ke mako do chuchu ala ba ngadong ba menu ku ga je mi ade mo jakana mi de mi ade akpena vola aba clinic lo ho fie ko de mo ba mi na mi apona amerika baro ha ba ba jembe yo check up aklimi maga sister na mi betomo lo mi ya ro yo ala ko ko nyanya aka ye ma ho de ma nyengo mai be na gbe ko ko mu enye ya ko go jeje opo en ba tv ala mi agbo +23242670773 nya no ma kana tayo a check up aklimi akore mi anti adoro ko ba ko do chuchu ma trova nya zoro Go. Oh, what the? Let go, Joy. Oh, very much. If I don't quit them, you to put. I can't too much try to toy. Upon your worms, but a killer. Oh, the number for fun. The one that turned my to come on, not to go. that another Abraham Fibaraka in LA. I party to Pony for boy hour. But the husband had the dinner when I'm here. Coco in a dinner for Garawunya, Yapon or Passy Bani Kumi Winton Yan Kurama. Well, a Passy Coco for Yakokatara. Well, I'm not to go. Vai, Batacano Sugo, Itapica that the Cremonton to, Vola Paticawa, Busiolo, wait off here. Why you vola tobo? You man no Chicago, Mokbong Jaja. Vola chika no plan na zama fiva nana kama furaga nao mashama nazi nyapa toto wala toto fita itanye za vola chika nyato matoro ha woza vola chika fufu jijila ama this vola piki vola baby ma una yira vola to ona una masa vola pachika wala chika drapo kata alo gado pa doyo pamela akblawu wojango St. Peter and Paul Catholic Church atututu le hoa apola old fashioned la akwe kala hwahwe gada wojila agodoma Yellow House Street wojango local restaurant atututu opa dopo la hudi gba ochogba chongdiga adrekla afaba dashina fiega aton kala mamli da gbawa oja dogoma ndiga andrekla afa adashina ndogawi efe pokana vola le 0244 512 1452 Vola Nina nemi ayi Vola eva senta Afima mi apota yola Nyadeba Vola Efi valo Akuloli le fuda now Alele le fuda now Domaru le fuda now Echite pedeka Ufuto makata Mele tomo nidewa Eti makolo no ba Na ile Vola eva senta Ikele jengo apla Victoria Baka Afima akodo
kame. Wa kuto. Wo fukame. Fukame tutu dokata. Bola heba senda. Dr. Prosper Debeneba. Akoto. Come on. Bola. Kadon kwajiba vola pachika munyuna funo nyonu yo no nama vikle de fio mo kokoye. Fua me gonla ne poma bada batwe manya. Fua me na ne poma bada batwe. Fua me gon ne poma bada batwe manya la. Fua me na ne poma bada batwe. Punya mentoli khafi melak befuk bermula nama bola moji na bermadi cava obo umalona namo de utakwenya ba mavaho gade le yegosi utakwenya ba mavaho nundudu le obola. Fua me won ne poma bada batoe. Ma va o susuba ma jise mi jade no kukumula. Na mauliko nya kama dunu ma tu khofela. Ma mano amasi do banya we sao. Fua me won ne poma bada batoe. Fua me gonla ne poma bada batwe manya. Fua me na ne poma bada batwe. Punya mentoli khafi melak befuk bermula nama bola moji na bermadi cava wobo. Umalona namo krola. Utakwenya ba mavaho gade le yewosi. Utakwenya ba mavaho nundudu le obola. Fua me na ne poma bada batoe. Mavaho susuba ma jimze mi jade no kukumula. Na mauliko ya kama dunu ma tu khofa. Ma no amasi do penyawe sao. Fua me wonla ne poma bada batoe. Ma va o susuba ma jise mi jade no kukumuse. Na mauliko ya kama dunu ma tu khofa. Ma no amasi do penyawe sao. Fua me wonla ne poma bada batoe. Fua me nala ne poma bada batoe manya. Fua me na ne poma bada batoe. Fua me won ne poma bada batoe manya sewa. Fua me na ne poma bada batoe. Fua me wonla ne poma bada batoe manyela. Fua me ne poma bada batoe. Fua me nala ne poma bada batoe manya abla. Fua me ne poma bada batoe.
Yo, nyafe nukbola. Ben bati pen diona nyamajo paje ya. Mele Tony Magwa nyaplom nyakle honorable Raphael wala sidope kanye assemblyman no la ne klope amachang toma kanye nyangala ne hochichana amachang toma NBC to be la bonye ke mino nyamajo business and financial times je baro afimi hoduma chuchu kima ke nyara forafma focus on real sector growth experts. Focus on real sector growth aspects again manto majibe nyaga bodape afi aga trore nya jojo the cover room nyare kare gale nyabo apanyo maki ikanye NPP to ko no la le so takpa ha mo ko chobe magon wo bura ala kano $3 per party nye NPP amalam nyamanya nya tricky dicey something amara go mega blama me fi me plug me nyale me plug focus on the real sector business and financial sector back on the screen business and financial sector focus on real sector growth aspects and you so trying me no sector there is a real sector then there's a financial sector I mean real sector and financial sector real sector nye fi ke extractive industry le agric ni ke nakpo goods and services ko yenye real sector now mind you na over real sector me fi aba nsiang me fi aba services malapang na services anye construction services is still real sector cause contractor ye wa hot was real. So no focus on real sector growth aspects. Contractor doma is a construction service. Mining aspects so shikaku dobo mokata hotulao modulao amekata doma fokata still they are in the real sector. Amekata galamsekum they are in the real sector. Ton kata ojegoma bedo le service about IT service Google, Facebook, Amazon, amoda ole sector ne kuna ne dara funji ona mo peza ko bona hafareta ma mi be ko ngati bi mi ba ma 1 million no mi akon mi akhafa ko e ga pepa ko homole ga funji ga ko homole number ko homole kaka uma nanake komu ikana cho dal delete para ko direct para be ni anya honya ne kweli funji ko media to para ko 1 million views sekta makata yele ka igato no ni crunch ya no ni la ko ne credit crunch yeah credit crunch va tamnya strong via de banya financial literacy course nya kaka nya ba honorable banya fia nane lewo fwe du ploro ruba we have a 24-hour economy ike tia mereka doreka amatona we je tongbereka je mi to gaza plakere plato no nya ben le nya to ma ote to ma then this what experts are saying if you are to Coca-Cola as some experts of advice because ni ke jidudwa dadanku alo ni ke jidu abo bronco alo ni ke tami jura kafun ko yeba dollar city ye ko kafun mi level dollar the stable dollar the inflation mo ko yen ewa mi mi for Africa ho enwa hoshi ha no hianem ko mi plug the mo hoshi ha mi plug
ne torashi maha mi plege never vamo hiana a plege ta honorable expect honami ameyo mole NDC maro MPP mo o grombe focus if you me also sume le don to gbo Tony yoyo ike expert owa enye yoyo ike le etepe ela be nekpo royal sector pe edowo provide na edowo duina amele agbososome either direct or indirect employment ela be ameyoke he akpo direct employment wa onye ameyoke wa wasido le kodo me heike na yo real estate kake ameyoke wona indirect employment de onye ameyoke le miape transport look ome ameyoke ada enu abajo le dogbo echi pele no ma opete and amede kwa le afopa no mi ojira amede apele eike wa ko odo pele no ma opete ta akobe ne focus heva le real sector nuki emola akobe edowo dui abode ni ape dukome akobe eike dowo dui abota akobe agbenono ha maga sesen akpa. Now linking that to the 24-hour economy penya block alo be ne mia assume be kafukafu ikeko NDC layer it's just for mia be dollar le bit stable inflation ADD ble emat it's not entirely true ela be nemi le real sector penya bele ike ebele dungwa nigbolo emododo penya almost like region opeti le Ghana almost akpo edona le mope akpa oji nemi ko eva mi ape enoto me le fi amogano to me oke hecho de mi a ombo le fia makwecho necho adomi bridge enu kaka kovado mi agbole hole fi eyo lodenu kaka aplaunu tome nega po emewa akpobe emododo ko galeji le du bi o me yo ke menye mo gama to bi o le kpode mo le tani gbenu tome njo ko contractor ibe wa ba wo tani gbe edumemo now let me get to le fama me nyabe rei desinovaya do pe abe tema oil refinery meganye tepe ike enodo gake egbea luciano le asifia tepe mape gbogbo gaji be wanye tepe ike ahedo rive ole tepe bubu do yoke miato akono to nekpo for instance efi ke agric minister pelu ike okoa egbelebe yo domusan zuko de kabla enyi voleke le tomatoes for agbele de mele pe bayi me o cultivate about is it 10,000 acres or so le pe me adodo nye be wa ko echo 10,000 wa ide 40,000 le ni pe nyanu e ga be processing plant ele again ike wa si totro le tomatoes won be o magachi agbele jiko alo agbele de la obo agbele tanenye be wo do musen agbele de la be na wa da agbele o le modo be wa to akonu ko ava te pe ike wa ko le nu ko le acto asilem be wa no anyi helea ke mi ma to agbele be awota ko ike ho John Dramani Mahama led administration there real sector nuke melemo
ya o piti hemi wa gapono cho the TDC Oxygen City ke weno to the ho pele te fe bu piti ta ya o piti nye yo doko do ma hin ele ke mi bu ibe na wa deha medeha ne ma ike mi le no fo but the take off ele ke en mole rozo ele jide o na mi be nya tepe ni yo ke gbolo mi le ya alonu ike expect ole gbogbola at least afford de ole jeje ike mi aton ato asioji me be la malo bebe le mi akwe across eno to gede o me 24-hour market fẹ́ tutu lẹ́fẹ́ dodo pẹ́lẹ́ wọ́n àbúbọ̀ lẹ́tọ́ mi tanu ike kò mi àgbọ̀rọ̀ yẹn bẹ ya tẹ́fẹ́ Ghana vi gẹ̀dẹ̀ sọ́hẹ́ gẹ̀dẹ̀ ọ̀hán ọ̀lì ẹ̀yẹ ọ̀kẹ́ ọ̀hìn na ẹ̀dọ́ọ̀rì àmẹ́dẹ́wà mẹ́nyẹ́ that highly skilled labour kò ẹ̀yà ọ̀hìn abẹ́wà àwọn nìkan náà mẹ́dẹ́ lẹ́ factory ẹ̀lẹ́ tricycle kò akọ nuke ẹ̀nánẹ́ atsofi ayé apá màlúù ele machine vide ko ikame hia bele de soko zan ame ma to mi o pete ole ne mi ape Japan tester sebazo water tester se ne ba wu gbogbo agbe ame ma enye ikele no kwa efunye ikene mi ape chito a no do wole fi ma pe te clear collapse egbe a na po agbe no le Japan a mega no abele ike wono ta nenu ma ko gbe owo dola apede ameun le po Japan le ma yuma apobe o kaliko plenu ma pe jajara amono sudui ple enugbo wo ike cotton no le fama ta ne onya vu edowona kemi o to gbe hemia to popole nkukola ekpena de dumebio ta mia abiacho His Excellency John Dramani Mahama pele amayokele dudono sibe wate po afodebe o ya mi po nyaton agolobe ole ninu ake mima agolobe edo fi kembile mopo benedo ta mopo po nyebe wate po aga invest de do wona mato mi o meyuke awebe amesugbo wa po edo wali either directly or indirectly nebe akweva akpa vele ike na gbara mako Ghana Telecom pe to trozo Vodafone cover ike wo Ghana Telecom to assist Vodafone amegedi wenye ameyoke ike onye asido wolawo le ma yome odo asioji ela be fifi o kon ku bubuyi pe modawo mele no ko beta edo ike amewo atawa no boy o ma to wala nkububui bele moda wa de na medika ekpere mo na wata odo ma ko rega ko evemi ta efi yo to bi ako ame o wa to apodole wa wenye eyo kemi glo no le hotu no le dowo ta frache no do factory eike o le dowo apobe ame o pe yi bele gbogbo pele no na o kete awebe dowo du pe monu abuna miza yoyo be mi atro mode dona to gbe ma ogbala ye yoyo ni to matawa bele kakade jibe His Excellency John Dramani Mahama bele FNDC dunya bloha ole afoji ye wole de sia de wo be efi ke yoyo le ya mi atro mode bobe wa bojo bele agbeno no pe ejije vena Ghana adumevi otodi you are honorable Matagwe Nyai Ogbro anya focus focus if you have do ko jibe miape emone wa no nya me lanku de pamanchi manya do met do fiaba modu do ra kamaji maro factory bagbana kama chitra la foji aba jidu ko kwa domo jidu ko kwa domo jidu ko kwa baba year of rose don kujia pata wo domo ro ba yo kilomita bo boro peto ni ta mi more ne ma ta jidu de sia de domo jidu ta jidu ya ka baba year of rose jidu do remember big push mi ala fa brand ni ma wo ba year of rose jidu ala boko ba agenda 111 modular hospitals. This is Nyamagatapo. That ne expect to economists to was my follow na mi opa.
you people focus pileko mi wo kaka miji benya kpobe Ghana tomatoes egbeta do come dollar gafifi ye ku gafifi ho convena mi gamova kpo le nyade miji benya kpobe atoto aji ebli kali ami o kata gbeta do come ni ma kpomo efunye mi plan te foro ale ke mi yo pa le campaign tama mi ma kpomo ma jeje na mo to 24 economy ni ya time phone ya retero tawaje na ador shi ni menya na mi mpuma mio kata mi chona na mi choni korura re basinta le peto sa mi je fi ocho inare du popular bogaka you no reparation speaking for Africa this is a crime against being too kata be mila hey focus on your extractive sector China move for American China ta come in America ba you is a fantasy no America be America from me no attention at me ro go finance da ko do this America me tona mu da China bo ala me shama kule ashindoro de viso mama le couple me to tachi miza za pa no pe ani za mi na to tachi kocho na na ko fufu to machine fufu akoni na fufu ya de kon ma kocho ko modo that look extractive productive o produce na me you people should work hard Tony ike heme ponwa me blobe enya ike expect for the term mi ko edeme kake chicha ono blobe na ko ma diboa kena pepe bleda eyi mena podem gede o be yes do ma hele ike mi le mi bui be ne wa do agbogbo ike mi le nuwa mele nene ma oga ke podem yo ke mena efia be manage gobe ta ni ko me to be ji le bobolo be nya tefe ehia be excellency John Dramani Mahama klepe du no lawa ne mi apoto atro mu de yo gbo be mi aga wewu eleyi ke wole kake mi ma to akọ the take off ke me gbola akọ so pele eyo ke mi pole enyi oba yimo mi di be mi ato amega ni enya gbogbolo ko nenye na ike hemi atomato asi oji tata abele ike meje asito go meje oji tami ko nyama deme mekade jibe yoyo ya enyenya ike gede nya jojo me ike mile meje ule gana petita dutono no lawo excellency John Dramani Mahama ole epedo hati opetia ole yoyo ya se mekade jibe atogbi odi mile bene ya atogbi odi mile bene wa do chudu mevi obo ekama ale NDC le John Dramani Mahama de afoji be mu gba yo kemi dona mi la oji ko mi la o mark te be akoda da pe yi agababa ta mi ko yo be me me golobe enyi yo nyi akenu ike ma to anglo nyi be yo ke podem vie yo ke mi po ba me ke wo te pe le no so me wa ko de no gamu vie yo ke po mi la energy de po mi be NDC I deliver on your yoma. Okay. Akbe, yo, me pon call up +2332426707773. Number let me have TV aje ko saka na ko ashika ko. Good morning to you. Patience, my dog bara masanko. Edo masanko India. Chopla. Good morning to you. Mas Agbanyo pon call Chobanjo ta. Good morning to you. Mas Magi pon call le Akbenama. Good morning to you. Mr. Peter Uncle, Prophet Peter Uncle India, good morning to you, the market top. All right, Mary, Mr. Uncle, to Adenta, good morning to you as well. Mr. Somdengo, they Majimano, messages are young, cha, fi, Camara Chachemianchi. Nyapa do dom a guy, Kona, Nyapa Agbede Nyanji, Opoku, Eric Opoku, nyama gomla be tomato short galagana maletepo pleto nya jojoma echo ese plastic maro bapa ya ware na nya jojo kaka ko cho esie Tony mese
Honorable Eric Opoku enyano ike alomya ike wo fodete ike wono nya fodete gba babia ike me bia do kinye se nyabe enya bobolo nye ko o vale bobolo na milo alo afodede dole yoke wode alo le de ike adeji pona me benya ike obolo menye mie enya bobolo ko ya bele ike mi pone le yi de ovayo ke ike meno todo kaka abele ke megbele nyanu de vaya eglobe le pay baye me yo de jesi du ko alo du de kade kabla nyi volike yo ke onya be o de na tomato spe agbele ke o de jesi edu ko mawa o tede agbele de laun ona alododo be ofe agblededea newa akpọnwụsị akeketa deji enaminya be le privaime ode tomatoes we agble eka akpe ewo 10,000 ke le privaime dodoma ha egale to mebe waga pede agblede la umbe wade eka akpeblane 40,000 to alododo vovovo me nenyebe enya yawo nye enya yokenye nya tepea ke efia be jide podele be menye enya gbogbolo mio ke amede abia be nenyeba me order gbelevo oli evo meden le nya gbogbolo mebe awo enaminya be fifia tepele eike wa atrasile tomato serum be umaganya no ike agbele de agbele jilo alono ko ba asime umakpo pele la oko tomato sawabachi asime agbele ta asile eike nenye be ame odagbele wa agedeme nyanyu nyebe emododo gede o ha ole ji ya bele ike magbele dongo be wa akpede enu ko pe kokocho agbeleji akovado asiome ke ma akpoto ayiji agbelobe dodo to bubu no ga noi wo epo le choi vai pe na jojo me mi se flebe dam de ike wo be wa de paulogo no to me wo ke fega ke edomewo ne edomato bio noa ebemi ano goblome irrigation fe wona owa yiji ike afia be mi atemu ade tomatoes fe agbelele yi o kata ne nyebe echimele jaja han ta no ike ma ga glona ono boy we ko poku enyebe wakpoto eike oje dodo yo kanye bu ime fe dodo eike mi aglo short term fe dodo ne mi akpo the bigger picture be abele ike onoba boja belebe emododo de yo keno ji le jidudu yiva ite ike yo po pe vivi nyenye yo le ji ya no po dam ma o pe de pe vivi nyenye ne wa gbo ade otome akọ irrigation system so ko de tome bele no bubu yo pe te hehia be wa motivate ama be wa geda bele de ma no ko pe e yo ke wo le ofifie kole so be ni aton meet the national demand gba kemi ni aton agbolo for no food security kene mi po ya boa ni aton akpo eyo kemi awo akodo de beta bele kemi awo mi na Burkina Faso cha aba ako tomatoes akove ekema akosha mi ato be ncho nyimedena sima oga kai ncho eike asi eike divai afi choto ni meto asime nyono te kule koni fa hobe de Burkina Faso nya pe jonjokta tomatoes and asi chala ola sieme o te kula simia de tomatoes oji o me bolo na mi be short je va hade olo gake o te kule asimia de tomatoes o pe jadraji ho kene short je va vani gbogbo no gbi o do gbo no plan do gbo ne pele do gba me ma o ke wa ba no lido enya nkoma ba de wona expecting be na tom
productions because me real sector na ho onye so strong na mi kata I was expecting Betty one of Betty na processing many tin tomatoes are who cover me cocoa je mi azam many na mi na ta wo tomatoes are atreko or ofie chieve alodo do wo ga mi apply that fridge me avec ice man la do mo mi agbu fi akon politician blibo aba no ni de ba aba do do mo ya lande Kenya America la lo Brazil Argentina gbegbe la tokalo ni do mo we no ye ma de no me ye ma de do mo toka am gapo ko politician so no na bush canteen again anu mad. But expect that we touch on, in fact, not only you, actually your macro message is not Serafia, but message not to Kofi Kumagbo every day. How many, I don't know who the greatest, how many people have backyard land for growing tomatoes? Instead of you to think of using irrigation project in the northern regions, for that project, you are talking a dream. What's that go? I am quite sure Burkina Faso has the same land and river, such as the northern regions. Please use your head. Message Bubu. Mr. Smith. Very good question to this clueless politician. This is the time to show us. This is the time to show us how his work is done. Now listen to this. He thinks standing in long queues to vote for them is an easy exercise for such characters to exhibit sad laziness. I think the president is doing lazy talk. Okay, so it took Burkina Faso to teach us a big lesson for us as Ghanaians to begin to hold our leaders accountable. We should keep giving them pressure and stop such empty party communicators. The message, oh wow, message Abudam. Okay, so more messages coming in. So okay, party communicators and food soldiers who praise your laziness. Okay, I'm never call you boss. We will always wait and react to shocks. As soon as Burkina Faso leaves the ban, we will abandon all new initiatives. Remember how hygiene and water supply took the center stage during COVID-19 on Ghana. Now we have a government cancelling sanitation and hygiene projects because there is no epidemic scare. Okay, Tina, but grow your own tomatoes. Why not let's grow our own tomatoes, Mr. Minister? Thank you. All right. Another message. Sami, it's shame for a country like Ghana to import any food from desert country when God has given us vast fertile grain land. Politicians have stolen and destroyed every industry in our country. Wow. Burkina Faso is an island. It's a landlocked country. Macro message I mean maybe it's shame for a country like Ghana to import any food from desert country. Okay, desert is closer to the Sahara Desert, but it's landlocked. Okay, I prefer landlocked. It's not desert. Okay, country. God has given us vast fertile land. Politicians have stolen everything. Okay, interesting. Lion, but this man is not good enough for his role. He needs to be removed immediately. Now, what is the press conference about this? Never communication. Let me learn about communication. You will slide into your position. All right. Me all day. Well, anyway, so let's go ahead. Agbe. Okay, prudent Agbe Magician. This man and his president. Good lands have been converted to galamsey sites. Domestic compounds have been either paved or cemented. So how do individuals grow their own tomatoes? Some leaders we have are completely out of touch.
All right, that's the last one. Just this one. Kofiko. As NDC supporter, NDC demons, badness, incompetent, greedy Judas politicians think Ghanaians are fools, so they can do whatever they want. NDC always comes to power to destroy Ghana economy, all because they don't know how to govern a nation, period. We Ghanaians have made big mistake to bring NDC party back to power. NDC Judas demons, madness, incompetent politicians always comes out to speak nonsense. Ghanaians have lands where is the money because of your causing Ghana economy hardship. When MPP was in power, Ghanaians didn't have problems with food. Hey, we NDC supporters must stop our partisan politics because NDC government and all right. So I've seen your message, your slant, okay. So these are the comments we're having on this. I'm not seeing good comments. Tony, explain something to me. Nyaya, Mr. Dr. Nado Blemwa, don't go watch you. Tony, me po nane kepe begulele because me away ese Burkina Faso top ese ike ode. Ya du me viole yobe ike onye beta tomatoes yo kemizana le duomea. Epe mama suboto na mi kone chubeta kobana. Vovon edobe madidiwa tomatoes magano anyimi azam. Ya Amerikanye dudono no la ya over. Yo bana kakareji alo ya over de mena dumevi obe awo kakareji lebe mi de dodo eya ple otome be nemia atude agbelede ji be wa pede mi be mi ma asho tomatoes abele ke vovon le miam tanyu menya luka enye efa gojeje. Okay, see this comment. I say the honorable minister was very strong in opposition. Now in government as a minister, the reality is on the ground have calmed him. Now it is old late General Champion plan backyard garden in 2026. Simply say, let's do operation, feed yourself. Okay, so you know what's trending is what's making people talk. Because all through a Chokata on radio, backyard garden. Do you understand? Yeah. And nobody will backyard garden, not look better one. Tony, nane ke regulation ela be nyeme pole apelme even low tie crime amoloke vide podemeko or a vegetables to create the ejile. So menya aside the bigger picture ike oblo be ole alododo na ble de lao ble nu yo pete won ke ya ogado ada na mi be mi aba medica de kawa mi o che mi wo vide de mi aba peme. So look at any agojeje he woje backyard garden ni mila wo hori enye kebele lu ko le fi che la backyard garden mara ho mi tu ati wa hona jo ba gbe isachi okata number 1 eya mama gboro now de amo proper flower pot me cry o tomatoes o wo fe 3D enu ma open ya ko gboro wole be yes was hemile the bigger picture for the nanely me atawa wa ba medica de ka wole me pa mo so e won. All right, good morning. My regards to incoming Deputy Secretary Honorable John Semavo from Vincent Nojro. Okay, Vincent, politics go on and share campaign go. I'm sure Vincent is an active campaign. But I guess Vincent Nojro. Ya kama je America wala campaign wana. Okay, just America campaign. Semavo. John Paul. Okay, John Paul. Okay, Fred, bring back John Paul. Charles Obianim, how we will bring back John Paul. We draw the deputy regional secretary raceman. Oh, okay. Your Albanian guy is my John Paul message. John Paul Bell campaign and I have for none. All right. Okay. Tony, me gube yo ike honorable ko poku wa nyimbe boy pembe belente de ko beba enna akonta micho edo ika ko desi le predikai ba menu ike wono jiru do tepe wo be mi ape tomato spray nya ono wa do agbombo le ko bi e nu yo ke wa ga wole pe ya me alo do yo ke
jizo le pe ya me ya obolo na mi ya ba do da wona mi abedu me vi obe anyi ba o leza e mi ko mazan e mon vivio abe mi o me bola e o me dia e do me o be magbe irrigation o magbe irrigation kwenya ala be to black water li alo red water li da kele le ni submission me nyi me bola be he me ko pa logo dam pe no ke wa me bola be mele mo ko be akonu matter be wa akonu e kana ko nchomo and that's why he's been lambasted or you don't get it yeah me say me ta yoyo mia o me yo keke aba ya ba bola be o egbele nyu de mia o kele yoyo o be mia po all year round pe nu ya odi ne gbo ne po no cho ta yoyo yi ka me comment o lawo o yo a me ka de jibe de po so play ke wo le ho me mele fi ka ke menye de mia wo yoyo play jogbe o la be do yi ke wo te wo alo nu yo ke e la sinu ne ya e ya ma o bolo na mi fifie ta ne nu yi ke he mele do ma ko ba bolo ya na mia o be e akwa jugbe wa sumbo ta mi nya to wo criticism or one constructive okay the kind of insults play diabolic eto mi o to wila be ma pere mi afa conversation o mi awo no mi awo te pa mi ele do ta ne mi ko be apa de le go mi go ne be o amega trokona ko e apa ya che irrigation ni apa vi de ke o le be mi a ya bolo mele de enye te fe de vivi de ke o le be mi a onu jo seriously honorable me that she minister Panya. Yeah, as far as I'm concerned, we don't need minister. As smart people, as business people, many minister jogging me ala afi ava abe mi okay never polo mako don chuchu piare mako don do chuchu piare ma do pena neji. Alright. Okay, Mijo. Ta nane ya meme TV okuma ya ko nane gibi aba de funami o monye trejoro TVG trejoro ojibi aba wa to moji kaka mi de tu oku ayo mi so ngo is it me dashi minister Banchi mi aba mi wow kaplalo afi ewo na va dunia kaka democracy na va obe mi okata va fa wo government meduna tade jidudu ye keri da kona fia ovafia ikenye John Mahama pa jidudu ye trust me me will not check ratings by analytics comments you go ba atwa to get to popular in America by resolution ma win like we didn't have favorable comments from yesterday to today. But when I go say me analytics when I go mele many be blog but that be dollar like in general better resolution makra am for like people don't like about that what is you see actually me to ga tolo me no nsem the Ghanaian minister afi obe tomato chijaja bebe kaka mi amomi la amu toji reto agoti mafia bai kaka ka son to pa kaka to va to kachi dokolomo kaka ba gere anyamira nta mi na kala tomato ngo mi la petoma apia mu gan ton amu gadanya Africa kaka go maira mi play ocho mi akoko dareji volta nta wo mi to mi le who is minister when it comes to food? There's a government feeders. Oh, from what do you view? That should stop defending minister. They lashing. And you can afford it there. And you have no any day screen jile fi he emile no kwa. Ebe kwa me dagbele feva ekole ko melevi. Eyi hembele no kwa. To bobe echimele jaja la basa somoga ke megbena tadile nyi watimi. Tani mega play now. Ne mi ma we na mi adokyo kwa fifia agro business bo. Nyo velia de ka hembele nuke wonea. It's an agric engineer and ever specialized, they're more local than them. And that guy is doing so well. Ta mile bobolobe domelo nyatepe ne mi onto mi koe de kolota hafi mi ano bobolobe jidudu ne pere mi one mi akwe wado mi apeta
kake mi me la tem se o be mi adagbele whether for Bemia feed, Mia or Polemia Baped the day or on commercial basis, as we look at me. Be me like for the Kewo. Yabile a sito a mona mede. Because any Zukopolalo, alo, look at Domaga, a Domega, Melanio. Eya manebolo. Befia, Afi, Mia Petimia, Ablatai, allow them Avano office, ano bobo we say ba o meda so bo kala ba me ya bo so yi kesu no le suku there wo so bo tane epo ya akpobe the shift elejojo over technical vocational higher education and training pele no ma o to gbo na mi ga ko mi ape agbele denya o de to me emi ko de me be o mi agbele efi mi le ya mi awo yo be jidudu ne wod do yoke ademi adi be agbele de nya ona watu abele ke ona bo poku gbele be yola lo dudu na gbele de kada ne national le abele ke jidudu gbele be wado izi service farmer service center also eno anu ne be ma de agbele la gbo so me ko ani gbala sine ko tractor ava agbele na one input mi akpo I make it talk technical know-how, extension officers or so. One no agbeleji ado ada unami. Mia hanuku emono ano ebe mia kwa machine yoke akanuku nami emonyo mia kwa asile mia kwa evamea. Apobe konyi yobete family mi magafe. Kake egbea mi megale dizibe mi agada agbele de moela be enye edo ike amole bobe efodinami. Kake ame yoke hekwe le do wo fifie ne te do no de nu menao no po nenye be ayame deoji ela be fifie irrigation na meso bo ame video ko ile water na ayame deoji a onaga kena ayame heme deoji wa eya ko ta ame ma to gbe ha they have the moral rights what to agbola na jirudu be mi pere mi on play irrigation system so ne dami o ne fi yo ke tosisi o le kokwa mi pede mi o ne mi akochi ti o fun ma be menye mi aba no apabo ama obe no kwa agba de ta wa ba chi akomba bele jina mi afi mi aba ko watering can collector ma de mi ajira kemi they have the moral right ka kene mi on to mi me ko de me be mi on to mi awo na ne ke wa de vina mi wa mi to wa no te pe de se de ano asito e mona edudono no la o ko polola mi ape edungono la kake mi aga to ano ele ikemile kake ne mi khwede mebe ehia be mi on to mi awo na ne be to le fi ikemilo o no si anu ike he mi agolobe mi ko inova processor apaga to to ne agbele ji epenwo afi end product aba ide the processing part tane mi be agbele do ni like factories o wa no awo do fika mi akon mo tui akofi factories o afi wa wo do ta yero ikene wo be mi apono na nidu me vio veveto mi so heu novi ke un apono chia a me manu fi ala gan le technical university ka ke el agbelede de o specialized dai molo ble de na ability ga ke molo ko nye pe wi ko wona el do won ke mi ame yo keli ke mi ma le do gobi de ke wo nunca tamia o ne mi anigba oli mi matema gbolobe de galamsi alo to menu kokopenu kata anigba ole mi asiz de okra ni me kareje bo dagle de ojiko de oche ole wala gbele de reji oke odami ta ehia be mi apo de mebe mi awon to mi awona ne eke mane mi je wo vide mi aton wa wori yo be jidudu ye gede me na mi na to alo mi na mi credit facility na mi yi ple ma obe wa kwede mi an ekema mi ma bado fi ke mi do e vovo ano ebe le madizima mi a for shortage le mi a pa gbele menu ko de o mi mi ma ko raw materials so kwa ko feed factory yo ke le mi a se play yo ke agaba image e vovo de ke ma no mi a mebe mi a ava for shortage ma ota ma appeal na gana to mi a so he be mi jego me vide ne mi jego me ke mi atan awo yo be jidudu ne wa agere me na mi be mi ape agbele de nya one wa acho afo
atoreji nemi balable de nyawa elanyi ha ele abule de nyawome eya manome ya efia komiano ano asitomo na mia pre lao naneke ma actor le miamu. Okay, honorable Mabiolo emiago no becho menya ela becho de majimia pompe ma among cho fifia owe mahama egbori alo mo jibona Mr. Bebado menya be abuga kanye Mr. Bebado hado okay mi no rechi aja fia mi popular Bebado kana to come okay e oduji fifia o vote mi vote ta do mi aje bo opposition fia refi actually mi akare mi asun jo mi e jime technically da majima ko to kile chofona ni US resolution konye UN resolution konye Security Council konye fifia yo resolution yo passed amaro of America for Israel but o Argentina ha o yo mo tashirejo du koron o shiro di tanubo abstain e gomede amo o ha fifia yo pass resolution atanka mama kumelema Dr. Do mo banade ni bijimi akpo mama cho ka ele makajibe miapo nyalaro ho planyi bomle ka chodu ki adogo chuma ne buko ba ko nya gon se alo ewu no gbo nkonya ma onya mi o mama jima ga ko nya ba nya yeye onya nsese o ta de nya sre nya jaro cho ko wona nchi da o ma message so ga fam fun all right message ka cho test good morning joining well today your show started late we apologize. Oh, okay. Tracy, I think I apologize for that. So I apologize for not apologizing, or I apologize for you not knowing I've apologized. All right. Messages the car. Baruba. Nyameko do message dan lemle. Plato me matokle go da kuhire ka barota taro ochimogwe. Good morning to you. Kuma mi ankosem le Central Togo. Ebe mi ankosem la fama. Good morning to you. Kuma, I appreciate you for joining me. Good morning to you as well. Okay, Tina Miankosem, le Fodome, I think my side, yeah, Fodome, good morning to you. All right, so the recent messages you are in Magato, Honorable Mujina Putanamico, Miaju. Yo, Tony, ma atode Jimado Abundina, Lupola Vete across platforms of Vete, Novio Cado, Pegda Sioda, Otonya. Ne wa mele meola mi apre ejedodoa ma adeo ma vivion no poto no wa ano Ebenigba TV be wa adenu ejedodo mi me ko sebe eleke wanyo na mi Ghana vio petia e apre yoyo ko wo mile ata nenye be amede wo yoyo de he onyo be mi ad mi apre voice kwa mia adiga ke do ko ma hono no be ejugbe no odoleme mi le mopo be mi apoto whether mi phone na NDC or NPP o no ikenyoa mi atepo afono to ebe wa heavy de gambe na denigba Ghana vota ata eji mega dele amedeke po ne enwonya keko hema onya formikwa no keep open, no keep locked on. Ebenigba TV. Alewe FIA mi juruna enyame adodo nkume makoma koto. Nemi ko politics de me ha mesese now. Ne wa anyota. Ta nemi ape government he wona ne hemenyoa. Itongbolo ne Ebenigba TVG. Ike America meto asimu na mi. No nyo ha mi akuya bekme be wa ade eduto fo. Wa de apedulu ma apo abotana honorable MC e woyo de cho egbe na medogo ma aga egbe ejini mekpo eike ofo alomena maule me movement onye so head o ko kwedo do ko jiko be yiwa o mi ape honu to me wa na jaje ta do wonu yo ke hiana communist assembly da sele do wonu ma ona wa be musendodo e ke mo me fia kweda sina ta maule me movement open gono lao e force la le province ya wamevi le open do la opete obe ope ta do jino nyebe
Iwawe alegbebebe hoa na wavazo edu ikem heja ole Ghana fete ta ole di besi agbe kole normal ne domusan America de ka ha ne mia atepo akpede a po alomena obe o akpoto ayire edonwe wowoji medo agbe abesi America ne ekpomi le evenigba TVG le mudike akpe mama yere bato egnona were nshango shoni ta mi le kuku adudon hade lo shoni ni nya jojo ko do wo ko nu fa nya le ntoma hade lo shoni evenigba TV anya invaluable asset ade anya kasino nwa dey ko je politicians o nazan toto elective politicians yame ko dana kona dunu modo da kona do chene lo avafia na lo magaba anyago say elected politicians who are you should know what to do with the Egbema TV and baze omoko kwa da pene fola back ni o papere miati olo domi gbega amaro ha doro wo mule magbe mekmegia la Lois medogbeno la Lois semianko la Lois ne fashion designer kanye great trainer very majijo mianko secretary now pojimi agbona kenya Easter ngole ko yawra gba mi muye yare daga mi ko na menye business segment minute via ton mi akono fune asichalo kre mi akono to ame mi mokbom la Lois anya mi akono banto agere mi aje ami dogbano dia all right Tony Magbo e plomi anya pele honorable Raphael wala si dogbe e wo gbe fo na dakpe ni do hachi okatalo mogbana Mauko Kingdom bele Christian memo kata dolo kwini wona ajefia to jekato nkakama na nyonami Tony Magbo ye do ashiji togbo acho gande yakasen konyi bye bye akpene mi ape nchocho na la kata viewers and contributors. Bye-bye. Hey, see, they go they pretend say they love you. They go they call for mouth, they sweet they call you. Say, they go they smile for front, they say they love you. Hey, they go they spoil for back, they say they love you. Hey, jealousy, jealousy. Jealousy, oh, everywhere. Jealousy, 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 oh, everywhere. Mon Dieu, oh, mon Dieu. Quand on s'en fout, mon Dieu, mon Dieu. Ah, mon Dieu, oh, mon Dieu. Quand on s'en fout, mon Dieu, mon Dieu. This right way they see so. You know, be like they said the day before. Because of jealousy, oh, brother is killing brother because of money. I say,